Kokti Shala Phiyogwi Rwjakha Jampuijala Zonalni Kwtal Habanokni Duglam Kainwichi Villageno twiwi Khakjak or Zonal Tangnokni Kwtal Duglam no Phiyogwi Rwjakha TTA Disney Chairman Purnachandra Jamatia Pandao Manjaka Phiyogwi Zonalni Chairman MDC Umar Shankar Debur Manuk Khoboi Kubun Ajamarok ADC Amchani Joto Tiprasha Lukurokno Hafangni Dalbidal Shepshap Shogirinani Naharmungo Kokti Shala Phiyogwi Rwjakha Jampuijala Zonalni Kwtal Habanokni Duglam Kainwichi Villageno twiwi Khakjak or Zonal Tangnok Kwtalni Duglam no Phiyogwi Rwjakha TTA Disney Chairman Purnachandra Jamatia Pandao Manjaka Phiyogwi Zonalni Chairman MDC Umar Shankar Deborma Joint Chairman Rakesh Deborma Vice Chairman Sudev Deborma Gabodi Zonalni Chairman Apon Deborma Tei Lukaham Samungklaini Khatung Deborma Tei Bishojit Kolonyo Khoboi Kubun Ajamarok Purnachandra Jamatia Chini Chief Executive Members TTDC Sarno Ini sini kaitan live umat edisi neungui Khakjak sabjono kaitan khagui ini Jampuijala gabordi Pramod Nagar khlaika salsa salnai sigang जों Pramod Nagar inauguration khlaika ini Jampuijala nero jotono saimano nokanawo jotono office ni samungronno makai ke lokroni bagoi blai benefit dungo जों अमोनो नायो जोंनि महाराजानि नेतृत्वे जे आगे Khakjak नि गोबांमा एडिसि विलेज 31 एडिसि विलेज दंमोन इनो बरक अनेक कस्ट दङ हासाल माने यां थेलाकंनि फायै आ जागा Khakjak थांनानै दैबो आयंनि हासालमा Pramod Nagarनि फायै Khakjak फायनायनि थां फायलाय सोनानि बागै ब्लै समस्या आङो प्रब्लेम आङो कायसे बार्थ सार्टिफिकेट डेथ सार्टिफिकेट नाना बागै वाइनि वाइ फायैबो अनेक समयो सामुंजाया माय फिरंमानि दङो जे पाब्लिक नि ब्लै कस्ट दङो हानबागै जों नायो लुकुरक जाते नगानाव बेनिफिट माथो नगानाव न सामुंजाथों हायहैनि जों दिनै Jampuijala साबजन Kwtal इनॉग्रेशन खालायका अमचिनि कायसे लाइबुमा तानि हेंखे अमत दिनै जों खलाय थांहा हायफोनो अफिस जग न दंनाय जों दिनै एडिसि हाफांसालक दङो जों बसकाङो गोरैनाय आफ्रोबो दिनै अफिस दंनाय लुकुरक आफ्रोबो सेब मानाय अफिसनि बिसिंति जे जों अमनो नायबो जों थाङै पाइफोनो जग अ गानानि लुकुरक बेनिफिट माथों ताबो एडिसिनि हयते आसो रां फैसा गोरै फान गोरै सामंरक आसो सलैया अफिसनि फांसन आसो गोरै ओइ मानो अनेक बरक एलिगेशन खाइ मानो अफिस खलावै दमा खायनाय हमहाय फेयाबा फायनाय सालनि बागै जों प्लेनिं खायै सेटअप खायै दिनै चिकन साबजन खायै लुकुरकनो बेनिफिट होनानै बागै दिनै साक्थार मुंखौनाय हामबाय बसे पंचायत दंमा बिसिबो साबजन আছে और टोटल पंचायत या एडिसि विलेज 12टा एडिसि विलेज दङ 12टा एडिसि विलेज और अफिसनि जत सामो सेब सुबिदा मानाय अमाहायके जों चिकन एडिसि विलेज नंबो जों फाइनान्सियलाव दैबो बारेरनाय लुकुरक बसे दति खाथं खाजों खाना दिनै जे अफिस Kwtal मानो अमत निरनो दं दंखा लुकुरक ब्लेखे खाथं लायजाक ब्लेखे तंथं लायजाक नगानाव तांनक गायसा अफिस माहा माने सानै थाहायके अम जेकुनु रां फैसा अंथों जेने Jampuijala आमसायनि जे 12टा एडिसि विलेज ने लुकुरक अमनि बिसिनो फेसिलिटी मानाय नेने डेट बार्थ सार्टिफिकेट मानाय फाइनान्सियल दैबो फांसन गोबांनाय ओ एडिसि विलेज नि लुकुरक अरनि साबजोनाल बिसिंति सुलुग मानाय ताबो बार्थ एंड डेथ सार्टिफिकेट सिमिया जों चेष्टा खायनाय फाइनान्सियल दैबो लुकुरकनि डकुमेन्ट दं खायनायनि बागै जोंनि एडिसिनि बिसिं बोसोर खायमा अबसों जोंनि साक्थार मुं दंनाय फाइनान्सियल अमनि बिसिंतिनो जत व्यवस्था नाय अमहायके सेटअप खायनाय ताफु जति कते Kwtal Khorang साबजन जों फाइमानि यागुलो जों 12टा साबजन Kwtal बाइफार गेट खायखा आरो नि बिसिङो तै चाइटा तंख ताबो 8टा अलरेडी जों इनॉग्रेट खायखा तै चाइटा तंख आरो बिसिङो Sipaijala नि खायसे तंग ताबो गाबर्ति बनबो जों दाइतेनो इनॉग्रेशन खायनाय अलरेडी न बाइजाक Kwtal जुनाल खलक खासों आगे 5टा तंगमानि 3टा खलायो फाइनान्सियल जों दैबो खलावनाय Kwtal खाग
Kokti Shala Jampuijala Zonalni Kwtal Habanokni Duglam Phiyogwi Rwjakha manibai amchani lukurangni bisingo Rwjakha khatumung tei tongthongmung. New Sabjunal Forma Manganang Chini Jampuijala ni simi Asokni Koktum Chini Khorang.